Andan da katı 1, 2, 3. Yes! Oy! Neresini sındırıp aldım kalısı. Hey, men top talkıyla kalayın ha? Haymonçok. Kızım, ne oynap жатасың? Tereзе sındı bu. Kim sındırdı? Kalız sındırdı. Kalız. Makul. Kalız мен анан өзүнчө сүйлөшөм. Айнекке жакын ойногула макул бу? Антесе колуңарды кесип кетиши мүмкүн. Макул апа. Hey. Ой. Kalız, Karaçı, koyunluğum gir bolup kaptır. Hey. Menin dile giyimim girip oldu ga? Yok, jaman baldardın giyimleri gir, anan özleri de gir bolsun. Biz jaman bal emesiz. Ha. Hey, anda yürü giyimlerimizi juylu. Yürü, apam görgөнгө чейин кийимдерибизди жууп салабыз, Ава. Анда кеттик. Yürü. Kalız, Haymonçok, kayaka oratасың? Haymonçok kalk kettin mi? Yok, beni kalız türtüp жиберди. Hey, kaçan? Ben seni Türkkan yok mu? Oğlum sen beni teyaktan. Türkkan yok mu? Балдар, урушпагыла. Урушканда эчнесин таппайсыңар. Кана, бирөөңөрдөн кечирим сурагыла. Сурабайım men. Men hiç nerse kılgan yok bunda apa. Kalız, Haymonçok, кечирим сураганды анан кечиргенди үйрөнгүлө балдарым. Кекчил болбогула. Анан эң башкысы калп айтпай чын сүйлөгөндү үйрөнгүлө. Apa, ben atken yok mu? Çın sözüm. Men Aymonçoktun ilaçını kalabayım. Papa, Kalız, meni geçirip koygулачы. Мен коркуп кетип калп айтып алдым. Эртең менен терезени сындырган да менмин. Кийимимди да булгаган мен күнөөлүүмүн. Kalız, sen de meni geçirip койчу. Seni баарына күнөөлүү кылып койгонум үчүн мен аябай жакшы кыз болгум келет. Жакшы кыздар антип бир нерселерди билдирбөш керек. Haymonçok, senin азыр чындыкты айтканың бул өзү чоң эрдик. Терезени талкалап, же кийимиңди кирдетип алганың ал болгону кокустук. Сен атайын кылган жоксуң. Бул нерсе менен сен жаман адам болбойсуң. Болгону калп айтпа. Макулбу? Макул апа. Калыс, мен кечирип койчу. He, sen de beni geçirip koyçu he? Эми жүрүгүлө, жуунабы. Жүрүгүлө.